Njengoba ngikutshela kona matlakala soloke kusile from ekseni ngiloke ngibhebezida bangihamba imizi yabantu ngilokuse strateni indoda yami izozibuye phela sekuyinkathi zayo yabo mapholoba sekwabo 6 sekazobuya so ngicela ukhulume lento ngibizele yona la ngizohamba bobothini Mahlamini wabona highly oil ubani wabona highly oil ususquash nakadani angimfuni kabi ole wanhlwela Mahlamini wenzani electricity yawa mohle uyakwa danger yeah uyisetsa na akuna electricity no I don't have electricity Skoni mina sangiacceptile ukuthi kusho ukuthi wena matlakala lento yeye electricity load shedding ipandemic on its own uyangizwa so kusho ukuthi inkinga ngoba nami nginenkinga phela lapha endlini I just ukuthi ngihlale emkhukhwini sesi and njengoba ngihlale emkhukhwini ngabo 3 kuvele kubantu amaseka abantu ngikutshela ukuthi noma pholoba indoda yami uvele bande nje shwaqe ngiyangilongimemeza estradeni ke ukuthi kushwaqane cabanga njengomfazi mapholoba khathwabada baba ekabani wamba ukhuluma indaba zami ukuthi into yamayivuka angikutshela ngathi ngizoattend iclinic mapholoba no man relax awona akere mutlwela shut up wena shut up into yazi ulubhiza upepereza indaba zabantu weMahlamini wosala Mahlamini baba uthule ukupheka ikhabishi ngokutshela ukuthi into yamayivuka hawu idla phuma Samang